bahise badutera ikompora riraza ryitura inyuma yacu tutaragera ku bacu ariko nyine tubareba nyine karakamina tubareba nk'imbere yacu harya tugeze tuhahurira n'abagabo riratambuka ritugwa inyuma noneho ngo barangize babana ni harya bahise bataha byo kurya ngo babite harya pahuriye n'abagabo sinibuka bari nka 4 cyangwa 5 bari abagabo b'abasivile twari kumwe noneho bahetse umwe wacu umuhungu witwa Mbonimpa wo mu Gahwera iwe kera yakomeretse bamurashe mu irugu urusasu rufatwa nka hejuru y'ugutwi. Tubaye ikaze inshuti mudukurikiye kuri channel zacu Menya Amateka n'Umubanji TV uko mwabibonye hani muri studio zacu ndi kumwe na mugenzi wanje Marcel Kagigi ngwaye ikaze. Nanone murabona hagati yacu hariho wenda isura mutamenyereye. Uyu ni umutumirwa tubazaniye uretse ko atari ubwa mbere ngira ngo abibuka wenda muramwibuka twigeze gukorana nawe ikiganiro ashize iminsi itari mikeya. Ariko nanone kugira ngo abatarakibonye bamenye arabanza yivuge hanyuma turaza kubabwira insanganyamatsiko y'ikiganiro cy'uyu munsi ariko nawe hagati aho turakwiyegereje. Rero ngaho ibwira abadukurikiye hanyuma ndaguha umurongo w'ikiganiro tugiye kuganira. Murakoze cyane. Mazina yanje nitwa Irakiza Rutikanga. Murakoze. Yego urakoze cyane. Hanyuma rero uyu mugabo nkuko twabivuze ubushize afite amateka akomeye cyane niyo mpamvu twamugaruye. Twabonye abantu barakunze cyangwa se barafashwe n'amateka yabagejejeho yari ubuhamya bw'ahantu Imana yagiye imurinda yanyuze mu bintu bikomeye cyane ariko Imana iramurinda n'ubu ngubu ariho kandi ndabona ari muzima. Uyu munsi rero agiye kuduha ubuhamya kandi cyangwa se amateka y'intambara yanyuzemo ni nyinshi ariko twahisemo kuvuga iya Kananda ariko umwanya nuboneka tuzagenda tumutumira akomeze n'ikirungurungu nari nzitiranyije ufite byinshi. Rero mwabyumvise agiye kutubwira ubuhamya yabaye mu ntambara intambara y'irungurungu ni intambara yadutwaye abantu benshi cyane barimo intwari nyakwigendera Rugaza Karaveri yapfuye mu 1999. Uyu mugabo rero ayo mateka arayazi ku buryo burambuye agiye kuyasangiza rero abadukurikiye. Reka rero tuguha umwanya utugeza aya mateka kandi dushima Imana cyane ko ukiriho nubwo wagiye unyura mu bintu nk'ibyo ngibyo. Ikaze rero ijambo ni ryawe. Murakoze cyane. Yego. Naje ndashimye kubwo kumpa iki kiganiro kuko ni ikintu iyo ngitekereza numva ari ikintu ushimiraho Imana cyane kubwo burinzi bwayo kuko abe n'umwanditsi yararirimbye cyangwa se n'umuririmbyi waririmbye aravuga ngo kubaho ni Kristo ariko gupfa ni amahirwe ku mukristo wuzuye ukuri. Rero nguko babisabye kugira ngo tubiganire ngiye kubabwira intambara twahuye nayo irungurungu. Ntekereje ndabituruka kure ndibuka ko wari umunsi wa 5 bagumye guhurahura mbere hose bavuga ngo intambara adu yaraje irungurungu baguma kubivuga. Cyo gihe twara ahantu twakoreraga ahantu bita Nazareti mu Mibunda ngo turangize umunsi wa 5 abacu bari mwibakura barimo Sengiyumva Mbweta barimo nyakwigendera murumuna wa Marehemu Byicaza Gikwerere baragenda bajanye n'abandi bakabana n'abantaga wa Rubaba bagenda bagiye muri patroli bisanzwe bageze irungurungu ngo bashike bahuriraho n'intambara iremereye buryo tutatekerezaga uburemere bwayo ariko tuza kububona yamaze kubageramo. Umunsi bararwana bamaze kurwana adu yarabaremerera abaremereye haza gupfa abahungu 2 umuhungu witwa Musore w'Abasinga n'undi muhungu witwa Kanyabyinshi iwabo ni muri Sansi w'Abanyabyinshi.
ise yitwa Gahweri. Noneho ngo barangize baratubwira ngo ikibazo cyabaye, uwo munsi twahise duhaguruka turaza, barwanya umunsi wa kane, tumenya amakuru umunsi wa gatanu, duhita duhaguruka tuva i Nazareti. Ndibuka ko twahavuye mu masaha 8 y'amanywa, turazamuka turarenga kuri Njanja mu Turambo, duhura n'abacu kuko niho Edikota yari iri. Turangije turahaguruka, twari tuyobowe n'uwitwa Sengiyumva Tahiro w'Abasinga. Duhita tumanuka turagenda, twaciye mu Nkango kwitara, turamanuka tugera kwa Kabemba, duhuruka mu Ibakura. Ngo tugere mu Ibakura tuharindira abacu, tumaze kuhabarindira bari bavuye mu Minembwe mu Karingi, bari bayobowe na Marehemu Karaveri. Baraza batugezeho umunsi w'iposho, twirirwa aho ngaho. Twari tuhasanze Colonel Ruterera niho yari ari, kuko ko yiwe niho yari iri. Ngo turangize twicaye aho ngaho turahirirwa, ibyo byapangwaga babipanga, twiriwe aho burira kugeza mu ijoro. Turaho mu Ibakura turahicaye ijoro, turagenda tugeza, ndibuka ko twashatse no kuvuga ngo twinjire mu rusengero dutarame, ariko ngo twinjire tubona morale ntimeze neza, ibintu ntibimeze neza. Turangije mu kanya gatoya nko mu masaha 5 turagenda turaryama. Twari turyamye mu Rubunga, twari benshi. Ngo turangize mu masaha 7 y'ijoro twahise duhaguruka, kuko wari utuyoboye twese wanasigaye aho mu Ibakura ni nyakwigendera Byicaza. Noneho iwe asigara aho mu Ibakura, tujana na Ruterera, tujana na Sengiyumva, tujana na Karaveri, ariko mu bagiye Karaveri niwe wari utuyoboye. Turagenda twahagurutse mu masaha 7 z'ijoro, turakandagira duca kwiruru, turatambuka umurambi w'Iranga, turagenda ijoro ryose. Turagenda bwagiye guca mu Gakerera, tuhaye tumanuka twika ku ruzi rufata Irungurungu. Turagenda turakuka hakurya, nzanibuka twahurutse ahantu ku Keyo gahari, turatambuka ngo tugere imbere. Marehemu Karavera ahita abwira Ruterera ati wewe tambuka n'ingabo zawe ugende. Barinjira mu kandi gakomero kari imbere, bahuruka ku murambi. Nzanibuka hari hatwitse, hari hahiye. Barazamuka ku murambi w'imbere tubareba, bararenguka. Bageze ahantu abo bahungu baguye, barabasakiza ngo babasakize. Mu kanya gatoya hariya twicaye duhita twumva ko imbunda zivuga. Babahuye n'umwanzi, bararwana. Zanibuka ko Karaveri yatubwiye ati nimuanze mwitonda, ahagaze ku gakomero aratubwira ati nimwitonde, bariya babanze barwane, nibananirwa tubone kubaha musada. Twahise tumucaho turiruka turagenda. Hari ijambo yavuze ntazibagirwa, aravuga ati mubonye ico mwirukira murakibona. Asi inyuma yacu, ariko twese turashorerana turagenda. Tugeze aho twahise dusanga Aduyi ahunze, abacu bari mu Karango imbere y'urutoki rwari ruhari mu gatongo kari gahari. Turahabasanga, tuhageze turahicara, kuko nababwiye ndababwira ngo twari dufite imbunda za musada 3, imbunda ya Gatimba, imbunda ya Kibariga na RPG. Burya barwanye mbere yateye amakompora 2, ngo atera amakompora 2, none Aduyi barahunze, ngo ahunge ntiyasiye gutera yandi. Nyuma yaho turaje ngo tubageremo, turahicaye. Nzanibuka uwo munsi twaricaye mu kanya gatoya, ndabwira ati mwebwe bingi abo twari kumwe, nimureke ibyo kurya dufungure, nitumara gufungura nta uzi biri inyuma. Abacu barananira ngo bananiye, ndabwira ati sawa. Mwari mufite ibyo mwitwaje? Twari dufite ibiryo. Noneho turafunguye, jewe nije wabitangije. Abacu baraje nabo turariye ngo tumare kurya. Mu mwanya baragaruka ngo bashike, baravuga ati se ninde watangije? Baravuga ngo nije. Ni wewe watangije. Ati kuko ari wewe, hari ibindi twasize inyuma iryo twari twicaye, hari ibindi twahasize ibyo kurya, urasubirayo uje kubizana. wowe ukomeye umaze kurya. Kuko n'abacu nyine bari bamaze kurya, ariko ganije wabaye promotere wabyo, aba arico gihano bampa. Ndahaguruka nsubirayo,
kuko narababwiye ati singenda ngo shike nikorere ibyo kurya ntibishoboka mumpeza abo tujana twajanye n'abana babiri umwe ngo ni Kadede undi ngo ni Desire b'abafurero ariko bari abasirikare bacu turagenda ngo tumare gushikayo hari urugenzi nyine rwotwara nk'iminota nka 30 gutya no kugaruka oyaye kugenda gusa no kugaruka hari kure kugenda no kugaruka hari nk'isaha turagiye ngo tumare kuhashika babana barabirengeje turakubanutse turaje ngo tuje kugera hahandi muri Kakamina basakijemwe bajya bacu aho mpita mbona ko abacu bahindukira basubira inyuma kuko ariko nyine kera aduyi yaje bari bamubonye bahindukira basubira nk'inyuma ngo bahindukire ingabo za Marehemu Karaveri niyo yari yekoye isigara mu Karango haruguru izasenga yumva nizaruterera zimanuka ku Karambi hegereye urutoke kuko haruguru hari agatongo bapangana gutyo ngo bamare gupangana none ndaje ngere harya bahise badutera ikompora riraza ryitura inyuma yacu tutaragera ku bacu ariko nyine tubareba nyine Karakamina tubareba nk'imbere yacu harya tugeze tuhahurira n'abagabo riratambuka ritugwa inyuma none ngo barangize babana ni harya bahise bataha byabyo kurya ngo babite harya pahuriye n'abagabo sinibuka bari nk'abane cyangwa batanu bari abagabo b'abasivile twari kumwe none bahetse umwe wacu umuhungu witwa Mbonimpa wo mu Gahwera iwe kera yakomeretse bamurashe mu irugu urusasu rufatwa nka hejuru y'ugutwi none ngo yabayeho nubwo namuherutse ariko kubaho yabayeho none ngo barangize turavuga ati nta kundi babaga bati wewe ni wowe ufite imbaraga kuko umugabo wambwiye ni umugabo witwa Kabushoshi w'abatwari wo ku murambi wa Mibunda arambwira ati nyabuna subira inyuma wewe ni wowe ufite imbaraga uheke uyu wakomeretse usubireyo ariko ibyo narebaga zari nk'impuwe yangiriraga sinje mu rugamba peke uwo nguwoga ibe motife ga yo gusubira inyuma nabo ngabo bashorewe n'umugabo witwa Ibrahimu w'Abahinda niwe ubashoreye ni nk'abo musirikare wari ubashoreye abo bikoreye kuko bariko bagenda nta mwanya bari bafite wo kwikorera bariko bagenda baheka none ngo barangize ndababwira ataya ntibishoboka ko nogenda ntarwanya ngende ndarashe ngo ndahunze mwebwe ni muheke uwo mu mujane yaraninginze cyane ndamwihorera none numva Marehemu w'iwacu musore niwo musi yapfuye arahamagara ngo ntiyagire umusirikare ugenda umusirikare wese arahamagara hari hafi bitamanuka ndika muri Kakamina sanga bacu tuhageze Koloneli Ruterera numvishe abwira Sengiyumva aramubwira ngo oyaye gutyo turi kumwe twari kumwe aramubwira ngo nafata inkoni fata inkoni ukomandinga urugamba jewe ndarwanya Ruterera wararwana noneho Sengiyumva komandinge urugamba kuko barya bo hejuru mu Karango aduyi yahise abinjiramo ngo abinjiremo imbunda zihita umusirikare umwe yaraje yiruka araza neza bahagarara hejuru umusirikare waduye araza bahagarara hejuru atangira kubarasa niwe warashe umuhungu bita umuhungu wo kwimishasho w'abanyabyinshi ngo ni Patrick uwo muhungu kuko yagize ngo arahaguruka gutya ahita murasa yikubita hasi ngo yikubite hasi araswa n'umuhungu w'abanyabyinshi iwabo ni mu Gashasha twagaha tumwita ngo ni Katanyama no aramurasa arasurya aduye ahita yikubita hasi none ngo amare Ruterera ahita tubwira ati nimwade vasinge kuko barya bacu aduye yarabarushije imbaraga basubiye inyuma bamanuka ahantu hari ahantu hagacuri ntiberekeza aho turi bamanuka bacurika akarenge kari nk'imbere yacu none ngo amare muri wa mwanya turazamutse duciye ahantu hari agatongo munsi mu kuboko kw'iburyo uzamuka hari nk'akantu k'akabarabara bijya ababembe baza bakora batinyaga ikime nabo cyane none ngo amare
hari ahantu hakabarabara nyine abacu barahaciye barimwo Ruterera barimwo Muhubiri barimwo Ntagawa barimwo Munyamahoro barimwo Marehemu Musore barimwo Marehemu Jene barimwo Munyamahoro w'Abahinda. Abo nibo mbashije kwibuka sinzi n'abandi. Twebwe duca inyuma y'agashigo ngo duca inyuma y'agashigo tukabana n'uwo bita Rutaramirwa iwabo nimba ari kwimishasho w'Abahimuzi. Turazamukana noneho turazamutse ngo turenge haruguru dusa n'abahuye n'abacu ngo duhure turazamuka dushaka kugira ngo dukavaringe barya bacu bari hahandi basigaye hajya kuri tere. Turazamuka ngo turenge duhora naduye turarwana nza nibuka Ruterera yari nko hirya yacu abo twari twegeranye neza nza nibuka ni Rutaramirwa. Noneho ngo amare turavuganye kujya tuvugana ndangiza barashe umuhungu wapfuye bagazamwita ngo ni Defao umwana w'Abagorora. Ahita murasa yerekeyeyo akuruye nk'uwundi wari umaze gukomereka kurya mukuru nawe bahita bamurasa yerekeyeyo kuko bamurashe naha mu gituza gucya urusasu ruzimira kaha hejuru y'ibere gutya. Noneho ngo barangize hahandi cyagiye tukiye tuvugana babarandashe. Noneho ngo bandase subiye inyuma umuhungu witwa Musirimu wabo nimba ari mu Rugezi umuhungu w'Abanyabyinshi nawe Musirimu arampamagara karagahungu kirabura arampamagara ati urahunze. Ndamubwira ati narashwe. Araje isa mfata aranjana barambwira ati wewe zana imbunda tugutwaze tugene ntaya ntimundwaza imbunda ko ndabona kuko mwoja kunta naho ubwo nyine twahise duhindukira musore bamurasiye mu mucamo mwene wacu bamurasa amaguru yombi ngo bamura nari ntarabimenye ariko narangije basa n'abamurengeje mpindukiye mbona yananiwe guhagarara ariko abaje kumbwira barambwiye ngo namaguru yombi barashe. Cyagiye bagiye kumurengeza uwari ugiye kumuheka ni Marehemu Jene bahita bamurasa mu mutwe oyaye musore ahita agwaho basiga intumba aho ngaho. Noneho turiruka dusubira inyuma twebwe dusubira wa murambi ukibasha nko kwiruka nawe kuko yari isamamagara sinari ngifite imbaraga turahunze. Noneho ngo amare bacurikanye baruterera Karenge bamanukana ka Karenge tuba turatandukanye nabo. Noneho ngo dutandukane nabo ibo baramanuka twebwe duheza umurambi turarenguka wabaga mu ikoyi yande yasenga iyumva. Noneho ngo tumare turamanutse duca hirya y'umurambi turamanuka na hantu jewe ntarinzi nari mpageze bwa mbere turarenguka tuja guhura n'abacu hirya kandi y'agashigo kari gahari winutse muri ka Kamina. Turamanuka tugeze muri ka gakomero twaturutsemo turatambika ngo tugere imbere duhuye n'abacu ariko hagati aho Karaveri yamanutse wa Karenge k'Igiheka yari kumwe n'uwo bita Ndabaramiye ni wari chief escort wiwe n'undi mwana wari wakomeretse sinza amenya nimba ari umunyakarama nimba ari sinza mbimenya ni kaho. Noneho ngo barangize Ruterera ngo bike barasubira kandi bazamuka basa n'abade basinga barwana kugira ngo barebe ko Karaveri yoba gihari. Baramushaka baramubura. Wa mwana niwe wahise amanuka mu kibira araza asanga baruterera hari ati Karaveri yapfuye. Ukuvuga ngo Karaveri bamurasiye aho yinjiye akabiri aho ngaho ni ku Karenge kumukikira yanze guta umwana wari wakomeretse ataracikana niwe yazize. Noneho ngo bamare turamanutse duhuye gana bacu bamanutse ka Karenge bo baciye mu kambo barakuka bashinga ahantu hari amabuye natwe twaciye umurambi turahura ngo duhure naho bahise bavuga ati dukomeze dutahe nta bindi. Noneho ngo turangize turatambutse ati nta kundi tugende dukomeze twama tugenda dutahe. Noneho ngo cyo gusuzuma twari ko tureba tugasanga twapfushije abantu 12. Mwasuzumye ubwo se murahuye aho turahura tukabazanya runaka tugasanga twabuza abantu. Ariko bishoboke kuba mwari mwabataye ari inkomeri bataranapfa.
oyaye Mm. abo twataye kuri tere Mm. bose bari bapfuye. bose bari bapfuye. Noneho inkomeri zo twahise tuzijana. Hari gitamwe abahungu batatu, umuhungu witwa Erike w'Abagorora, umuhungu witwa Ntezumwami w'Abadahurwa, umuhungu witwa Munyamahoro w'Abasegege, iwe yaje no gupfa nyuma, yaguye kwa Nundu ngirango. Noneho ngo tumare abo turababura, nabo birutse bita mu kibira, ngo bite mu kibira, Adu yarasa n'uwabonye aho binjiye, babura nkando bahurukira, barahirirwa, baje kuhava mu ijoro, bonyine barakatinga nyine baraza baje kuduhuruka mu gitondo c'akazirimo. Hanyuma umugabo w'abanyabyinshi witwa Nehemiya yaguye muri iryo tongo, mayiti yiwe sinayibonye, ariko abambwiye ko yapfuye, yari n'umugabo umaze gukura, yaguye mu itongo hirya, abamubonye baravuze ngo naho niho yaguye, kuko twebwe twari mu mucamo wo hino, nabo bakaba mu itongo ryo hirya gutya, naho niho yaguye. Kuvugaga ngo kuva muhunze ntimwabonye uburyo bwo kugaruka ngo mube mwogera kuri za mayiti zanyu? Titwigeze tubona umwanya wo gusubira kandi ngo tugaruke, kuko twabonye imbaraga Adu yafite zari zo gusubira inyuma, tugasaba tukikosantere tukazosubirayo, twabonye ramforo. Twahise tuza ngo tugeraho tumanutse kandi muri rwa ruzi, kuko ibyishimo nza mbyibuka cyane, nari mfite ibyishimo kavuga ngo ningera ahantu hari amazi ndaba nkize, ndanywa amazi kubera inyota nariko numva nari mfite, nari nahiye. Noneho ngo ngere hajya ku ruzi, nihutira kuja kunywa amazi, sinari nzi ko amazi azayica. Noneho ngo amare Colonel Ruterera yari amaze kujabuka nyine, haje busa nk'inkomeri, ntiyabitubwira. Noneho manuka ngiye kunywa amazi, yahise nkankamira, nari namerewe nabi bene uko kutarabaho. Naho sinzi ko amazi ga uyanyoye yahita yahise ambwira yamashushubikanya ati jabuka vuba, jabuka ihute vuba vuba, arashushubikanije ndazamuka. Jewe nkagira ati si uyu muntu akeneye kumfa, byagenze gute? Naho karakenera kunkiza, jewe ntabizi. Turazamuka turarenga ahantu kukeyo kari gahari, turicaye aho ngo tumare kwicara, umubabaro wari mwinshi pe, benshi kabisa. Twari ko twumva ari ibintu byarenze ubwenge, kuko twari kumva ari igitangaza cabaye, kugira ngo abantu bangana gutyo, nubwo nubundi twari twarababonye ahandi, twari ko twumva ari igitangaza gikomeye. Noneho ngo turangize duhita dukomeza, turaza dusubira inyuma, twamye dukandagira inkomero zose, duhurukana ngo ni kuri Nyamucimbuko, turagenda tugere kwijugwe, niho twahuriye na ramforo ije ishorewe na Kayumbe Nyenyeri. Bari abantu benshi b'abaturage benshi baraje. Iwe ntiyari yaje, yari yasigaye mu Ibakuru, kuko bahise bamubwira ngo Karavera arapfuye, abana bashize. Nawe yahise acika intege, amera nabi. Duhita tuza, ndibuka twahuye n'abaganga, twahuriye nabo kwiruru, aho niho twicaye tuba nk'abahatinda, twahurira n'abantu benshi, bahita batwikorera, bari bikoreye ibipoyo 4, kuko umwe yari yakomeretse kuwa gatanu, umugabo w'abahiga witwa Aroni Mutayega, bari bamurashe igufwa ry'ukuboko. Yarakomeretse kuwa gatanu, iwe yari yakomeretse wa munsi wa mbere, uwari ku Cyumweru, hari umunsi w'iyinga. Noneho ngo amare bahita batuzana, turaza ngo dushika kwiruru, bakora ibipoyo, baratwikorera. Bari abantu benshi baratwikorera. Twageze mu Ibakura ko muri saa moya y'ijoro cyangwa saa 2 gutya, tugeraho turaharwarira. Abari bababaye yari uwo mugabo Aroni na Mbonipa, nibo bahise bikorera, babajana ku bitaro kuri. Bamye bamanuka, baciye indondo, bamye bamanuka indondo barika za Uvira, barakomeza nyine. Noneho ngo amare iyo minsi turahaba, ndibuka twaharwariye, twasigaye turi inkomeri 3, jewe na Marehemu Defao na Gahungu umuhungu w'abanyabyishi, iwabo ni Gakenge kwa Barabona, niho hari iwabo.
noneho ngo amare turaharwariye twahagize amayinga abiri mayinga abiri ngo arangire nibwo twahise abacu ga noneho ramforo ibiraje ramforo ngwize yajemwo ba koroneri wiri izamwo ba marehemu Diadoni ngira ngo ivuye mushasha izamwo ba marehemu Diadoni simvyibuka neza harimo Safari wo nibuka bavuye ku kiziba muri Edikota aha mu Minembwe oyaye mu Minembwe ntibaje haje abaturutse muri Plaine baraza ngo bashike bazamwo Safari bazamwo John Nyabashoshi bazamwo Wiri n'abasirikare babo nyine batari bake bahitaga bakomeza umunsi bakomeje natwe twahise niwo munsi bahise baduha ibibari turataha tuje muhira ubwo ngubwo bahita bagenda ngo basubireyo noneho bari bagiye gusakiza za ntumbi zari zapfuye bagenda biteguye gusubira kurwana ngo bashike basanga aduyi nawe yarawumiye yarakubititse bikomeye naho nawe yahise ahunga aramanuka aragenda n'ibirindiro byabo yari yarashize ahantu ngo nimimbiriro ahita ahunga arikonera aramanuka asubira za Kirembwe bagiye kumushaka baramubura muri make amakuru yabaye muri iyo ntambara y'ico gihe ni nkayo asigaye murakoze ndabashimira urakoze cyane kandi tuguha pole hagati aho hari ibibazo nkabingahe kabibiri ndi bubazi ugereranyije mwarwanye umwanya ungana gute mbere yuko muhunga ntibizatwaye isaha zibiri kuvuga ngo urugamba turutigiremo ntibizatwaye isaha zibiri mwanganaga gute twarija nza nibuka uwambwiye jewe sinabaharuye ariko yaramwiye ngo twarijana n'abantu batandatu mwari bake mudakwiriye amakoya twari bake cyane yari amazina ariko yari nk'amaparatuni atatu okay pole cyane hanyuma akandi kabazo uwo yari mayimayi cyangwa mwomenye waduye mwarwanye muzamubona ari zari interahamwe kuko twebwe twagiye tubita ba mayimayi naho n'interahamwe zari zishorewe n'uwo bita baratubwiye ngo ni rwarakabije w'umunyarwanda zari zivuye Kirembwe rwarakabije niwe wari ubashore zari zije gutera se za mibunda zari zije kuko ngo bari bababwiye leta ya Kinshasa ngo yari yababwiye ngo bafate mibunda bahite bakomeza bafate Minembwe ho plateau mbese bayifate babone ikicaro wenda cyo gupanga ibyabo ariko baravuga ngo kugira ngo bayifate pula yabo yo kuyifata kwari uguhera muri mibunda kuko mibunda bagazabona ari gifite imbaraga nyinshi nko mu tundi turere niyo yagiraga imbaraga zirenze urakoze cyane reka mugenzi wanje nawe wenda nimba hari kibazo abaza nawe abaze urakoze cyane ngewe ikibazo mbaza ni ikibazo kimwe gusa izo ngabo zimaze kuza zarabakurikiye se zigarukiraho irungurungu cyangwa barabakurikiye babitsa za Kirembwe nyine muri Edikota zabo nkuru mu ndiri y'interahamwe za Kirembwe cyangwa bagarukiye gusa ahabereye urugamba basubirayo murakoze cyane abacu baje gutanga amusada ngira ngo nibumbajije oya ntibigeze bakomeza bagarukiye aho gusa basakiza abo bacu bari bapfuye bahita bakubanuka ntabwo bakomeje babakurikira kuko hariya kubakurikira byari bigoye n'ahantu h'ikibira kibi mwari mwawumiye aduyi wakumije gutyo wagize ngo gupfa kumukurikira ntibizoroshe naho bagarukiye gusa murakoze urakoze cyane reka tugushimire cyane kandi tuguha pole dushima Imana cyane yakurinze urumva ufite amateka akomeye ubushize watubwiye imvuga ibisimbuka urumva urwo n'urundi narwo kandi ihonono byari bikomeye urumva ari warashwe uburyo ahubwo njewe ntangajwe n'uburyo babashe kukujana cyangwa uburyo Imana yagufashe ukabasha kwiruka gutyo kandi warashwe mu buryo kuraswa mu gituza n'ibintu biteye ubwoba cyane kandi ukarasigwa bene aho ngaho udafite ukwikorera urumva aho hari samamagara buri wese asama yiwe dushima Imana cyane Imana yari gufite amateka buriya niyo mpamvu
yakurinze. Rero reka tubashimire namwe bakunzi bacu muhora mudukurikira kandi mukabitubwira muri comment ko mushima ibiganiro tubagezaho. Nanone n'ubundi muzakomeze mukora izo za comment, tuba tuzikeneye cyane kumva ibitekerezo byanyu n'ibyo mushaka wenda kudukebura cyangwa kutwunganira naho ngaho tubibonera. Nanone ntitwakwibagirwa kubasaba wa musanzu wo gukanda subscribe kugira ngo muza mukomeza mubona ibiganiro byacu tukimara kubishiraho, mukande na like, nimara munabisharinge mubishire ku mbuga z'amafamiye zabo mwabanye, zabo mukorana, imbuga izo arizo zose kugira ngo ubuhanya twese bukomeze budufashe. Mu by'ukuri ni amashimwe n'ibitangaza Imana yagiye ikorera abantu. Imana ihora ikura mu rupfu, ntabwo ari ubwa mbere. Murakoze rero, ibiganiro byacu nakagaruka.